Kumbola mriango wa wane mstari wa kwanza. Musa anagerwa wadima kuhenda miujiza. Musa kimzigiza Bwana kimwamba, ao kamanda niamini hedu kunisirikiza, kwani mandamba Bwana kumbolerere bule. Bwana kimza Musa, kwani uzagwirira noni mkononi. Musa kiamba ni mudata. Bwana kiamba ugwage hedu. Musa kiugwaga kigaluka nyoka na Musa kichimbira. Bwana kimwamba, haya goloza mkono muhale nako kwa mukira. Bai Musa goloza mkono akimuhala yenyoka na akigaluka mudata kahera. Bai Bwana kimwamba Mulungu, haya vivi ndivyo wahendi ya Israeli maamini kukala Bwana Mulungu wa Abrahamu na Isaka na Jacob aza kombolera jeri. Bwana akaendelea kunena na Musa kimwamba, giza mkono mukatini mwako hedu. Kujona Musa wangiza mkono mukatini hata anangomboza use muhana. Gonya Bwana kiamba, haya uje mukatini. Bai Musa kiuja mukatini hata anangomboza. Ukikala uza uyato na goma hanaka gaza ukakamara. Bai Bwana kimwamba, kala kamanda kuamini hedu kuamini wo muujiza wa kwanza, manda amini wo muujiza hiri. Na kala kamanda amini yo miujiza miri hedu kusirikiza hekamazi kula muho wa Naili ugangwage isi furufu na guta insi tu ganda galuka milato. Musa kimwamba Bwana, ewe Bwana wangu, mimi hangu kapindi simanya kunena na hangu uzuhanza kunena na mikiza nicherevisho. Mimi nina kiziho. Bwana kimwamba, vize ni hanario omba kano kamudamu. Hedu ni hanan ahenda mudamu akakala buibi hedu akaleka sikira. Ni hanamuhenda mudamu anaona hedu akaleka ona. Samba ni mimi. Ayaenda na menda kala hangwanga nawe kaiza kunenako na ndakufundisha josha kunena. Ela Musa kiamba, ewe Bwana, na kuvoya uhume mtu mwingine. Bwana kimtsukirirwa Musa jomu na kiamba, vize ndugu yo Haruni mlawi kakoko inamanya ukala iya na manya kunena. Kiza lola vivi karangirana na kudhana nanda fahirwa sana kikona undakala ukimwambira gaviria go kunena, kwani ndakala hangwanga nanu kaiza kunena kwenu. Kiza ndamufundisha gago muviria go kuhenda. Haruni andanena no watu hatu kwako iyanda kala hereka nwako na uonda kala here Mulungu kwako. Halo mdata ugwirire na kuhumira uonda henda iria miujiza. Mstari wa 18. Musa na uya Misiri. Kujona Musa akiuya kwa Jethiro mtedzawe achenda ngwamba na kuvoyo niriche ni uye kwa atu wangu kwa Misiri nikalole kala machere moyo. Jethiro akimwamba Musa, enda na dheri vikara Bwana ware wanena na Musa kwa Midiani kimwamba, uya kwa Misiri kwani watu osimare ukalama na mala kunkwalaga magoma kufa. Bai Musa akimuhala mchewe na ana yakakweza nzoweni akiuya isi ya Misiri kunaza gwirira wo mdata wa Mulungu. Bwana akimwamba Musa, ndiho uya kaiza isi ya Misiri hakikisho na mwanyi safara miujiza yose nirio kupa wadima wa kuihenda. Elenda uhende moyo ukale mkomu hata kanda arichira watu mende. Na uonda ngwamba Farao, Bwana namba kukala Israeli ni mwana ngumjero wa kilume na minna kwamba mriche mwanangu ende ili kwamba akaniabudu. Ukika hala kumrichira ende lola enda ngwalaga ya mwana mjero wa kilume. Musare ukala hatu hakulala acharo mongirani. Bwana ngombolera na kikala na mala kungwalaga. Ela zipora kala iwera maso kumwangiza lombeni ya mtanawe. Gonya akimugutisha Musa magulu nikiza kiamba, ujeri wenye uwe Bwana harusi wa milaso kwangu. Bai Bwana akimuricha Musa ndio Zipora mkaza Musa kiamba, uwe Bwana harusi wa milaso kwangu. Zipora wanena vivu kwa utua kuangiza lombeni kwa ye mwanawe. Vikara wakati huo Bwana akimwambolera Haruni akimwamba, enda konyika ukamudhane Musa
Bai Haruni achenda tungana na Musa kwa mrima wa Mulungu na akimdoneza. Musa akimtalira Haruni kila kitu alichokala Bwana wa muhuma hangwinganayo miujiza reo kala kwa wamlagiza ihende. Musa na Haruni machenda maki kunzumanya watumiao sa Israeli na Haruni akiambira mautugo sargo kala Bwana wamwambira Musa kiza akihenda yo miujiza mbele za watu makikuluhira na mariho sikira kukala Bwana wera zambolera Israeli na kukala wera azaga na mateso gao mazanya visoma kiabudu.